Hadin baka Israel ka berengemban siat biang. Ia ka Iran namar ka jing permtai namding bahe jong katiran. Ha ka sitarik urusaw arhajar apusau. Presiden ka Rusia Vladimir Putin lapan pa wakadon ka jinga day banya slok. Ha pedang gini artli kiri. Ka Iran bat ka Israel namaru shifting bak kumbalong hakini kisi bladem. Baka Israel ka klem pendam tedong. Wat hadin baka Iran kala ther tenge daki hajar terli ki namding. Ya ka Israel. Penban ka Israel ka penpai kala dak ther namding keliang ya ka Iran. Kumta unai presiden ka Rusia Vladimir Putin. Ulayo i berada don nokta mekini artli kiri. Ka perthaikan 10 bat kadingkan saklang. Kamtam habalayo i ya ka jing bam pendam iwai ya iwai. Hapedang kini ar kiri. Kajing terwajing subjong Vladimir Putin kalawan hakapor bakiling tamajong ka Rusia kilapoi ha Iran nak benta kajing hikai sipailang kamman shua Vladimir Putin loy thu ha uparlok jong natiran ba kajing adai bat katiran kanong ba jong ka Iran kalong ka bakong santam nak benta ka Moscow kanong ba jong ka Rusia presiden jo ka Rusia Vladimir Putin mentaula ong ba ka Iran bat ka Israel kidai banwat yakilat jing ya penben ula terwaru hakilat pathai kubor ban penyasuk apdeng ka Iran bat ka Israel. Hapdeng gajing syepting bahkan mi ka thama ka bacur hapdeng kini artli kiri. Vladimir Putin ula penpa bak ka Rusia kadon kajingnya kendu bat ka Iran bat ka Israel. Hapdeng kajingnya ken art ka banang jor. Ula ong babaro arleng kin hapan wat ya kajingnya penben. Ula benram ngilong ki balakloy ban le ya baro bernyarap wat ya kita kecing ya penben ha kecing ya dai bat baro arliang mamla na kebentak kiwe pat ki video ki bapen sayo i na kaneka channel subscribe bat nyon ya ka bell icon